Dobrodošlica na Camp Nou za novu zvijezdu. Arda Turan prihvatio je novi izazov. Nakon 4 godine provedene u Atletico Madridu, karijeru će nastaviti u Barceloni. Imam svoju viziju nogometa koja će se konačno moći ostvariti u ovom klubu. Koliko je Arda želio Barcelonu pokazuje to da se za ovaj klub odlučio uprkos tome što neće moći igrati do januara, dok Barceloni ne istekne zabrana registracije novih igrača koju im je izrekla FIFA. Primio sam mnogo ponuda, ali kada sam čuo za Barcelonu, sve ostale sam automatski odbio. Iako neću igrati narednih 6 mjeseci, to vrijeme će brzo proći, a onda ću moći obući Barcelonin dres i ostvariti svoj san. Arda bi u katalonskom klubu trebao zamijeniti godinama nezamjenjivog vezistu Xavija, koji nastavlja karijeru u Kataru. Niko ne može zamijeniti Xavija jer njegova uloga u ovom klubu bila je prevelika. On nije samo legenda u Barceloni, već širom svijeta. Ja nisam on, ali daću sve od sebe da pomognem ovom timu koliko mogu. 28-godišnji Arda Turan ove godine neće igrati za Barcelonu koja će braniti čak 3 titule: Lige prvaka, Španske lige i Kupa Španije. Haris Lato, Al Jazeera.